Ukurtang jangka BPP uang ba ni Kersian ya kata abang keren ya kata Hindi. Henry apa ni pekpat yung presiden na po assembly uang ba ban keren ya kata Hindi ni persya. Di tangan tarung layu iba kadang kecingnya pihak jimut apa presiden bat Ukurtang. हिंदी भाषा नहीं बात करे तो क्या से बात करेगा, लेकिन जब उस लोग का कैंडिडेट उधर डीसी ऑफिस में नॉमिनेशन फाइल करने गया, बोलता है वी आर नॉट अगेंस्ट हिंदी, हम लोग हिंदी का अगेंस्ट नहीं है. तो lagi Pak yakine ki BPP setai se parlemen hanakin walk out na parlemen baru substantif na mission menta namar balai bagi orang ni persya ekte hindi hantar ya parlemen baru ikren hindi lut baru ikren hindi lut tenaga daw ngubha nginemi nang ne ni persya pai ba ngubha wat jet yu candidate ke BPP khamtamen uba persya hoki hodang bani keren hindi namar u jelade kabamut maresdang ka session kini yang ino nampo ka parlemen jadi keren ke lebih mi ka parlemen reno elot khati eke Deputy Chief Minister Badan Buram yang lada jet ya ke BPP wat num jet ya ke BPP dakan mau bhayong namar bau kini ki BPP namar bila keren setiap tim show bandai tangwi yang kini ki BPP kini mi no abet na parlemen abangin pa tangwi yang kini ki BPP tim show kalau keluar ke cimut cepat jengki kin saya mi na parlemen sipang bakaran ketin hildi ngangong Don Bok begini kinong sensar kiba sensar ya ke jela ke ji kimdei kita kinong sensar kiba sensar kisnem nyopo tertel lada kidei kini katang lah habe keren hindi lut mangi baro kibam snoto menta lada ong mo yo kena ya ki kena wat let pai kena me setu serut kamut pun wat let pai kena syo kabumut syarut sekiar selinti sesingkin deban lek haka jaga tingi persya ya kacing krentin hindi ha assembly namarkaan kamsya kadang the rule of procedure and conduct of business kabafan pawadi da kakitin thareng habya keren naringin de kecek beri ko keren hindi wah kini kimut panialam baklayu pai ba ki ken bu pai ba di bu pi de biskap itu ki BPP ki bakaran dari surat ha assembly hanakim jukuran diong matrai wadu kulung rung ngek syu unang krem ni pun kita awang top renang re Batman bang Singapura